Ko te whakaaturanga ipurangi nei ko Barber Shop e panoni ana I ngā ao o te takitini. He pai kuti makawe mā ngā tāne Māori hei kōrero I ngā take o rangahine ngaro. Atu I The Cut Shop I Kerikeri, ka whakamahia te whakaaturanga I Denny Harden me tana tira. He aronga anō o te terenga hou o te whakaaturanga, rā ko te whakatū pai kōrero mā ngā pūkenga toi waiata o te rohe. Kei tuma mau harawira te rōna atu nā kōrero. He oranga kai roto I te pāoro. Barber Shop sessions as a spin-off from the original concept, and that was focused around rangatahi tāne coming to Barber Shop, sitting down having a kōrero, and in that process we realised and we noticed the natural draw to the guitar that we had sitting at the Barber Shop. Nā ko nā kua puta etahi hōtaka whakaata hou e kia nei ko Barber Shop Sessions me ngā waiata haumanu nā etahi kai waiata o Te Tai Tokerau. We hear and see grassroots kai waiata pop up on social media all the time, and for me it was thinking, well, what are their aspirations, what are their hopes, and I wanted to to create a platform for them. Kōrero ana toke waiata I te pō, e pāna ki ngā wā pauri, ngā wā hōhonu, ka puta mai te tangata I etahi wā ka āhua pauri te ngākau. Ki te whakaputa, te mate reo Māori, ngā waiata Māori, ki te whakanui ngā reo o ngā waiata Māori, te mate waiata Māori. Koia te nako o tēnei kaupapa. He whakakōrero I te whatu manawa o ngā kai waiata tētahi atu whāinga. Ko te pāoro me ki tētahi o ngā kuaha, e kuhu ai te tangata ki roto ki aia, ki roto hoki ki te ngākau I te whatu manawa o te hunga whakarongo. Tēnā tirohia ke ngā Barber Shop Sessions I ngā pai pāho o te purangi. Tuma mau harawira, te ao marama.